ไอ้บัจเจตจงสร้างให้figure อัตมาวางเฮียนินสวยสวยเครียดสวยเขาที่ไปเอาครบมาอ่ะกันเราติดสวยปัลอันนี้พอยน์อติดิกเลดานกันไงตัวเซลังอ่ะทีนเกี่ยอินักชานบ้ากับไอ้กัน advisor บุตรีบีลาเวนซุงอ่ะเละกัน official แต่นามาอันนี้พอยน์อัตุลังอังเงินมินชานปุยังอ่ะกันสวยมาสักดูชูตัวน้าบัจเจตกันหันพอร์กันเชียร์ชัวตากเพกสมนีนะพอยน์สมลิเลปักวานาคานินกลาร์ทุมนาคานินไม่เบลจะสังลีจะสริสมลีปัสริพอยน์ปนิปลีอายิน 6-7-8% นี่นะตั้มที่ข้าชุดส่วนนี้ก็เชียร์ไล่พวกขานินกันจอลเดียวดัดไง6.78% ที่ตัวนี้ค่ะส่วนการบัจเจตเบรหิหันสวยตาอีหลังอินกุมินักกุมธนาการบัจเจตตัวฮีตุนกุมกัลไลเฮียนินให้มี devolution of taxes กันที่เจงไว้เบลส์จะสมลีปัสริพอยน์ปฐุมปริยตินกันต้องกิมตัวนี้ให้ฮีถึงวันเมื่อฉันกันที่ชวนกุมินซุงเฮียนินอินเดียรัมปุ่มปุยะ tax มูตุระอันอินชูดอัดลิงโซโลนี่กันอินเซมที่นักขาเนี่ยคำว่าเชียร์ทิ้งข้อมาค่ะจุดทั้งส่วนมูอินเบสไซจัดค่ะหันสกินกันสันตัวจัดเท่าคำอินหันเซมเดียดสเตตินค่ะอามารู้สึกมูตักค่ะอาลูเทมตักฟังอินสเตตินไม่ค่ะกันมูตัวอายะเทมค่ะนั้นจกรัวละมินกัดตับกันนี่แค่นี้ฮีไวเบลส์สมลีปัสริพอยน์ปฐุมปริยตอินมินกัดเวียข้าสเตจงมินกันต้นฐานเวกอันนี้ข้านินกันดินมุงฮีเองมุจนาฮาร์สันนามินเซียมอันนี้ติดส่วนกุมธาราสมนิปรุกสมนิปัสริยากัน devolution of taxes กันดนตุราคา 0.5% ตรังอิน 0.56% อินอาลูปุงตาอวัยเฮียนินcrores สังเรียดจรุกปริยัต point เบลปริยัตกันมุดอนะอาปุนนะฮีอาจารย์เอ็มคบมายาหน่วยสิงกัวสังสริจรุกสมเรียตินอาปุงดอนอันนี้จุด 12.80% อันนี้อามารู้จุ devolution ละมากันสันทัดเวียวลายเฮียนdeficit grant กันที่ไม่ PDRDG ข้าอาลูตอบตาเดิน health grant กันดอนชินโปข้าตอบตาให้มี deficit grant กันที่สุกุมตินกันดองเคลมเตียละตอบละที่ตอบตัวรวมมันข้านิริมชิมาตัวน่าเฮียนอันนั้นที่ตอบตาสุดๆแค่นี้มิโซรัมตานเจ้าอันนี้จวงลฟะปุ่มปุยนให้จุดที่ตอบอโลนิตาข้าขันกุมดังกันสมรู้นั้นเรียนตักประคัดข้าอธิบาวตานี่สุดกันเบสยังกันพาโลนตัวประคัดอันนี้สุดที่จงชวนินเชียกันอินเสมาเฮียนกันสันสานมาวังอินปุ่มปุยจวนไวเบลจะสริสมเรียดพอยน์ปริยัตเบลอินกันละปุ่มเท่าดอนนี่กุมินกันบัจเจตาเฮียนสุดอารมณ์มงคลมายาติดส่วนให้มีเชียร์กันนิสม devolution of taxes กันนั่นที่อินเดียรามาฮิอัน state สมปลีนอันง่ายอันออกภาคแล้วนี่อันตันยำ state สมปลีดังอินอปางง่ายกันคู่มา16 finance commission recommendation และจังเฮียนินซึ่งอาซาดเวอินง่ายอันออกโซลว่าอาซาดเวเราชูกันพุงทุงปุ่งซิงจวนกันเตลไม่นิลวิน
apun san ber na hi India ram pumpuya amusang ber gain ring antia chuta chuanin pali na kan hol phak ni India ram pumpuya sumhu thaber pali na kan han thleng thei hi pasthian mal som na ro pui tak nin kan ria ani chuan saski hi kan sumna lian ania saski hi chu tuna rul po ngai lo pung pom lo kum som nga nuwa rul tur khania ei chu atam theyang perlon kha kan du vekan state tin kan in tlan sia ka amar chu hemi kan don tom pole lo na ni ve mio wang khan kan leiba lampang chu alang sang ve zela ngati leiba in wanga ve hanin ti mai kha olvia wa saskia kan hu that khan ka leiba lo sanga alom om lam ani zok ti kha kan soidua ti chuan kan mu to song song hi zariat samruk panga point pasari panga crore ei kan dong to a eta hian kan ria ta kan do chu saski part 1 hi chu state song song in kan dong ani adon dan tura an cho chuang khan kan dong top maya abba hi chu minin tlan siak tir ta pat dang ai chuan lom man ati tha te na lom man an hu tur khan siam ta chu tiang lom man chu kan dong tha em mai hi kan lom na ani a hey part 4 a hian capital expenditure ram mason na rural atana poisa kan da nem le kan man nem awangin lom man kan mu hi Vaibelsia za somko pakwa point pani pasari ani hei lom om kan ti khop mai hetia zuk dil chwa le zuk nen po ni chuang lova ram mason na rural buat sai na lama kan tho than na wanga min pek ania alu le ani ten part 5 no hian mining sector reform antia heta hian hemi kan geology and mining department lam tho chu anive thunga ta hian in vaibel cheza lomman incentive kan dong boka then part 7b a hian agriculture department tho that ani thunga ta khan digital infrastructure antia chumian ti thatawang chuan crore samruk kan dong boka Part 8 a hianin urban area reforms, land reform kan kalpuina kan revenue department lampang tho that azar kan don hi crore som panga a ombok ani ti chuanin khang zoza incentive kan andong thei kha kan lom em maya kan sarkar na thokte thorim nazar an tranem ngai nazar ania an chunga lom tu kan soya tin kha mai khala ni lova tun financial year chunga khan incentive don tur basic kan la ne ya chu part 9 noya sum mandan financial management akan ti thatawangin efficiency in financial management anti top maya ta hian crore za thum somnga kan basic mek ani tun March tha aral ma hian hi don man kanin be sei ani hei alom om le zuala sum in mandan adik lo chuti khati hauren ngai kum khwa thin kha voina chuan in financial management efficiency lom man heti sat kan han dong thei hi abik takin kan finance department ka tho pui te po an chunga kalom tak meu ani tin part 10 noi hian urban planning reforms antia heta kan ti that awang hian crores al somli le pathum be sei me kan na nei boka part 10b atang hian ease of doing business lama kan ti that awangin vaibel cha som patni kan la be sei boka tin incentive ni lo ahrim thrima CSS scheme atanga part 3 noya ladon belle tur kan be sei hi crore somni le pariat point pani panga kan nei boka ti chuan avain
ตุน financial year ช่วงดอนเบลเลกันเบสฮีcrore จะรุกสมงาเลปฐุม point ปนิปังอัดลิงกันดอนมันเลชวนตุน financial year กัลเมกเฮียนินสัสกีหน่วยอัตรังเรงดเฮียนcrore สังกัดจังอาสอมปะกัวกันดงดอนตีนะอันนี้อารมณ์อมเลนี่ten revenue deficit hi kan neya nisina ka soitong khan sang ni somni panga somni paruka crore za lai somni pasari ngot mai kan don tura da to sa kan don lo wang khan revenue deficit kan nei phata ani amaro su ti chung chuan kum thar lo om tura hi chuan revenue deficit hi kan nei don to lova surplus kan tum chho dona revenue surplus kan nei apun na tur hi vaibel che zathum som tum paru point pakwa pathumin apung don ani chu apang ngai anga chuanin kan performance a tha thlota mar chu khati zat kan don tur kan don lo wang kan tlafual reti na mai nia tun kum local tura hi chuan tiang consumer chole don ani tin kan GSDP hi apung chho zela a figure hi chu soi lovila tuna apunna tur hi 10.85% in apung chho dona tin keimani states on revenue kan hanti tax revenue le non tax revenue hi apung chho ve hret zela tuna hian apunna tur hi 5.48% in apung don ani tin fiscal deficit hi kan soile anga kan sarkar tir khan kan GSDP hi kan ringlel ani GSDP hi enkim maite funga manania GSDP kan zia lan tam chuan kan fiscal deficit kha atlem kok mai ni amar chu kan GSDP atlak niam chuan kan fiscal deficit kha khami percentage atanga chu da ne wang kan asang le ok maya kha ne wangin hoisen takin nikuma keima ni pol budget kan han ti ve tang khan mani le mani in bum he thalo data le figure kan ti reng a hi kan statistic hi adik chuan atangkaya adik lo chuan mi mislead na sa theye mema mani le mani in bum na nia ke ni hi chuan itidik na mangu kan tia hoi sen takin kan ti dikani kan GSDP kha ti chuan khami kan ti dik awang khan kan fiscal deficit te chu alo lang sang don ani ti kha kan chiang renga ma se kan tuar nga mani kha ani ni ro se adikin bulitanang kan ni na ang hian ilang tlang ngamang hetiang adik si lawa din hun thadeu oma inda thachuang si lawa tak taka kha adik lawani kan tia chuwang chuanin kan han ti sang ta kan han tin yam ta duai ni kan GSDP kha chumini wang chuan sang ni somni panga somni paruk BE hian 4.58% laika kan fiscal deficit cholon ya kan target ka 3% ani kan achieve zo taloni ma se poi kan tilo kan ni na dik takalan kan do chuan ton kum thara hianin 3.81% in alo tlaniam vele thung dona ti chuan nakuma chuan tlaniam chho vele zelanga kan sarkar chung hianin a target 3% hi kan achieve man dong e don lo chu til soi har takanianga ma se achieve ramte kan tum don ani tin kan revenue receipt hi apung ve ta viava crore sang ni somli le paruk point pasari bialin apung ani tin kan leibat kan ti hi outstanding liability kan ti debt GSDP ratio kan ti hi tun kum kala hian 42.80% ania kan budget thar tura hian apung dona 43.56% in apung dona leibat kan ti tlem don in ti sia ngatinge apun in ti mai theya apun na chan chu kan poisa man thiam lo wang po ani lawa
Saskia lom man kan don tam wang ni kha lon ania kan leiba kan chut lo thei ani lo wangin pun na lom ania kan leibat lo pungta angalang hi thil lom lang ania pung lo poisa puk te su tu point kan dua atam thayang apia khapu kala bank ka po va deposit ringo te la lok ta tho mai ni chu tiang chuan ya wangin helai hi leiba kan ti tlem don an tia pung sau mai ron ti thei lai tak ania maro chu pun na lom ani tin kan CSS po apunga apun na hi crore sangkhat paruk point 10 in kan CSS ipung boka EAP kan ti externally aided project kan hanti hi hepo hi apung chaudona apun na hi 30.15 crore ani tin kan capital receipt po hi apung chauzela apun na hi crore zani samni pali point pali panga ani tin kan lei bata hian internal debt kan ti he tia khoi malai lon kan wala ten ni lo ke mani sarkar huang chunga kan lei bata hi hi lei bat rawa athalo berchenia hei ti tlem kan duani ti tlem kan han tuma amar chu kam shkiat hau lo poisa sen na tur te local le thu thina khatianga wang khan kan duangin kan ti kiam lei thei lova amaro chu tuna hianin crore somni le pali point pakwa in kan ti tlem don ani kum thara hian kum tin hei ti tlem zel kan tum sarkar thalo kan te na ber tur chu internal debt atang rian ani internal debt atang rian contractor leiba ang zange nei GPF leiba ang zange nei electric bill abaim damlo damdo ina ngama abaim khang zong zong kanin te na tur kha ani helai hian na satakin kan internal debt hi kan te niam ani tin thil thar kan sarkar nu lo om chu road map kan siam ani Transformed Mizoram Vision 2047 kan tia Vikasit Mizoram 2047 point kan soi thayanga emi road map hi kan duang ta ni kan sarkar ma in road map te kan thiamang angin kan ti ve minister tin te confidential in kan vontira an department an kalpui dan tur chu ta ruai tu tur chuani amaro chu kha chu kum ni te lo ral chuan man reng thei aloni to lo thil thar lo thleng zela tun din mun zela khan kan ma mo hi endon alo ngai thina khamian wang khan kan mi thiam ten thei to anan chua hemi Viksit Mizoram 2047 roadmap hi tuna hian kan pei to abu elo chu ala chuak kan lo dewa hei hian kan kalkong tur target nein tin zone nein department tin hei hian akai ruai don ani tin nei bata hian athalo chi public account wai lei bat hei ti claim kan duwa chu wang chuan sang ni somni panga somni paruk chung hian ke deposit le D3 atangin nuai lir nuai khatsing ni sang ruk da sari songa paruk kan release ani ten GPF hi tun mangin draw har sa tolwa adil chu kan pe mai zela rei kan pending ngai lo GPF kan clear to zat hi nuai lir nuai ni sing khat sang khat za somni pasari kan release ak to ni ten har sana min siam tulian deu mai chu committed liability ania committed liability kan ti fo hi enge kan ti chuan sumbu na tur duan sa po omlo aman na tur duan sa po omlova chu tiang eng marua man sa omlo amu na tur mo aman na tur mo hi duan sa kan nei ve ka department ni chu po om si lova thil va leite supply order pek te chu tiang om si lo work order in pek te a work order chu sei lo work order po tel lo var bala na in pek te kha committed liabilities kan ti chuania
กุมสังนี่สอมปริยตจังคานข้าขัดเหลาทิ้งคอมันนี่ตุกินะสุมดองประคัดส่วนมีรันเบียร์committed liability ที่เกี่ยวกับหน่วยสมงามินละเป็กเราอินละเนนียรันทีนี้ข้ากันรีคอร์ดช่วงเร่งเราว่ากันซุ่มเลยไปมาเสร็จกันเสียมหน้าคานกันชุดเตลไทยเราแรงในกันเครียดเราที่ละเนี่ยบางอินมาเสร็จเราก็เลยด้วยไม่ทีนะชุดอย่างชุดตีตอบกันด้วยในแค่นี้ฮิชวนกันตรามทรงเฮียงกันตีตอบเทียงไงมั้งไอ้ฮีเลยบัดติปุ่งตูอันนี้การ expenditure การเครียดเท่าโลติปุ่งตูอันนี้PWD เฮียนชุดอย่าง committed liability จุหน่วยสังขันสนิสำเร็จปัสสรีอันนี้รูปบางที่หน่วยสังฆาสำเร็จเลยปฐุมอะไรออกมานี่PNE เฮียนหน่วยจะสำเร็จปัตนีกันเคลียร์ตัวหน่วยสังขันสนิสำรุปปัตนีเคลียร์เลยตัวกันเนี่ยให้กลุ่มนี้ช่วงินกันเคลียร์ไทยกันอินเบสอันนี้PHC เพย์จนตั้มขบมายากันเป็กต่อให้หน่วยสังลีจะเรียกสมลีปัญญานี่กันเป็กมาบ้าที่หน่วยสังงาจะเรียกประคัดอะไรออกมานี่ให้กลุ่มทุ่มช่วงินกันสกัดช่วงเฮียนินอารุโซกันตุ้มอันนี้ขัดที่ซาดข้าสกัดมาใส่เต็มเลยทีนั้นให้กันอินทียาให้กลุ่มสังนี่เลยปริยัติอัตราขัดอย่างว่าออร์ดาร์มุมมาปอมเราว่าหน้าเราอินทอตีร์บิลอมสีเป็กสีเราทิ้งคอมขันิตานี่ว่าออร์ดาร์อมปอเรานี่เสียงินบัตเจต้า provision มุมมาอมจวงสีเราทิ้งงดอันสีอินดูสักนัดทิลเตปอให้งาเฮียนอัตมเมลอันนี้ชุดอย่างชูขัดที่ซาดขาโลอมตาแห่งฮีเกนี่ชวนอ้วกออร์ดาร์เตลโลนัทอเตกันอ้อยเมียต่อเรานี่จุบางส่วนขัดอย่างการทิลชุดนาปอเตลไทยเราขัดอย่างจีขัดจูcommitted liability ฮีตีตอบตุมินมากันละโดนะให้มีอันดิกตัวเฮียนปุติบิเซียหูเฮียนิน study team กันดินเงี้ยส่วนอันนี้ส่วนอิน suggestion นั้นเราเสียมา inventory management system มูมัลซอกเนี่ยง่ายนี่อันที่บุงระเลยนั่นเลย reporting system พอมูมัลซอกเสียมาง่ายนี่อันที่SOR เลย DPR เสียมดานพอทราซอก department ฟังตีดานฟังหน่วยละวินอันว่ายอันมันตันตัวช่วงแต่พอจูด่วนง่ายนี่อันนั้นที่จุดอย่างส่วนอินมากันละเมกอันนี้เต็นทิลปอยหมดตั้งไงกัน village council เต็นซุ่มอันดอนเวตูร์จงสร้างให้อันสวยเลยกันว่า15 Finance Commission RLB grant ค่ะสกัดมาสักขันกลุ่มสร้างนี่สมนิปักหัดสมนิปันนิ first installment แทงเจียอันเป็นเท่านี้อาบักจะแจ้งขัดมาอันละชวกต่อละวะหน่วยสังทุมจะลีสมงา first installment ในรถสูอันโลละชวกเวะสร้างนี่สมนิปักหัดสร้างนี่สมนิปันนิ second installment จังอินอาบักส่งข้าอันบัดอันเป็นเท่าตลอดเสระขัดไล่ VC เตดอนตัวขัดไล่ข้อที่นี่นะอันข้อ development นะตัวระดานะอันดอนตัวราคาอันดงตลอดนี่อาหุนปอสวานี่มีโลวังคันเฮ้ยกันง่ายไปหมดไม่ยา Finance Commission นี่นั่นดอนตัวจัดอภิเษกเวกะอาสุมปอ Finance Commission นี่นั่นมินรันเปียขามีนี่นะดงเทลวะเสียมข้าอดีตกันติลวะเทโตปิจงหัวตาเฮียนกันติยาติจวนตัวนายเฮียนสังนิสมนิประคัดสมนิปนิ second installment อัตรังอินสังนิเลสมนิปลีสมนิปังาอันดอนตัวส่งกันหายสวกเวกตันไว้ติจวนปอยซากันวิสิตกุตลุตหิกันรอดชัวให้แกนินหน่วยลีร์สิ่งที่สังงาจะทุ่มสมงาทิ้งอันนี้ตัวนาวิสิตอันวานนี้อันนี้ไหมตุนกุมาอันดอนตัวรันดอนบ้ากามานามีแต่ดอนตัวรันดอนโลคันดงเตลตาอันโดบลินดงตาอันวานนี้อันนี้ทำไมอ่ะที่ส่วนตุนกุมคัลเมกสมนิปังาเลสมนิปารุกาฮิยันหน่วยสังสาริเลซาลีละรอโลกันเนี่ยจู่ๆตุน financial year ช่วงฮิยัน
draw man ngay kan in base ani tin power a hian Sir Charles kha Sir Charles ringot kha nuai sang ni zani panga ahunan pek lo wanga remna te kha lo oma khang ne na in bel khan power labor kha nuai sang re za samruk pakwa kha kan rule ta kha ania tunai chuan kan bangai lova una kan pek zel wangin sang ni som ni pali December thleng khan nuai zaruk songa pasari lom mana ribeta kan donga tin January tun kum thleng hian nuai zalile somsari paruk kan dong le boka amaro chu tuiriala son shortfall bill an tia a call ina na atholova power ati chwalo khan kan choi tho tho ni man lo man ka kan choi tho tho chu tiang tur chuan agreement te lo sign vek ani to wangin a eng kan chin man kan pe chaw ni lova enga ti chwalo po khan shortfall bill an tia min thing tho tho maya kum nga chung min on thing ta ni sang ni som pakwa tang khan sang ni som ni le pali in kar kha min on thing ta a hei vaibel che sang khat vaibel che anelo nuai sing khat zani pasari atlingani nuai sing khat zani pasari chu khai voi khata kan rule thailong chu installment som panga kan rule min phalsa ro kan tia olen te kan rule tangat ngat mai ni kan hun ma mi kha heng te hianin har chana min siam na sa a tisuan tun chung kan rule zo vek to ni tin kan tariff rate hi electric kan sit mana hi sarkar ma sa khan unit khata chenga le poisa samriat pathum turin alo tuka chu kan mangzui ni vain thleng hian mani loka party pakhat an kal khoma electric bill an ti sang tin min pu vak ma an fellow tak tak ani chuan an mall view ani anga hrechunga an haider luya an ti lui ni chuan a sual thak view ka ngai cheng khat point kan ti pung lo tun tram chung yan cheng khat ma ti pun kan tum lo chu ringot po chu zoram mi pui ta tan hianin service ro pui ta katling ka ria kan in tiam ani power rate ti pung lo tur hian kan ti pun mia lo lai an ti pung ti in hoi hot vak mai te kan singa kan politiki abol lo lu tuk de le kani treasury khar ani tenan ti ringota kan khar mia silava hetiang chi thil dik lo hetiang ang hi kan news lampang po hianin min do pui ula kadu viau ani tin max hi kan ria soinon vat to lowanga damlo kan en kol zat hi mi singriat sanga za thum som ko pakwa kan en kol to ta hianin nuai singkhat sang ni za ko som nga pakhat damlo in en kol na man hi kan pechuak to ta hianin golden card kan tiang chi Prime Minister scheme nuai local oma amaro chu kan golden card nuai ho hi central in ron pe ki chu azad ve or ron pe ni abak zong hi kan tum sak bokani golden card nei ho hi central in he ron ti thaisi lo nang hin chuan in top mo yang kan healthcare pa nga hen lut ro ti thei kan nia ma se kan ti du lo kan lai na ta central in ron pek ba kha kan state sumin kan pek bel topa azad ve la intum sem ang kan ni tuna hian azad ve a in central ron tum hitlemin atam hret sau ani tin hei Asian Development Bank katangin loan kan la dona kan lo na tur hi cheng nuai singriat zatum som sari pali kan la don ani January ni som ni pathuma khan hei kan finance secretary tenen hianin an buai puya agreement unsigned to ei hian kan leibat khachu aron tilang tam le don ni ma se leibat thachi ni chu kan leibat hi eng wanga leiba hi om nge ti hi inzo fele si lo chuan a finger ringota ti sa tan ba in ti kha thilom thenia hei hian kan leibat te ron ti pung le anga
มาเสให้อัฐัดนั่นจูสัสกีจุดลุกโลเดวะสัสกีจุดปุ่งอมโลเนี่ยเฮตาฮิจวนอปุ่งอัตเลมบากะซาสมกัวฮิเซนทรัลมินรุสักดอนนี่ซาสมเจ้าฮิกันรุตัวอันนี้อัฐัดโลตันนี่เฮตียงฮิจุพวกเซลตัวรมเซงินอัฐัดเลยนี่Then Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board ahianin now neile in nei awanga hamthat nahi cheng sanga atangin singkhata kanti punga disability benefit hi singa atangin wai khata kanti pun saka ten member te chu anfate distinction an lo pasian cheng singdi in kan pe bok ani ten han holding scheme hi kan tu puiber ani hi chu kan khet chiang tlang ka ria kan pek san de chu tiang te chu ka soi lo mai nga amar chu kan lom na em chu mandeu khanin nikum khanin niti ok hoi hotin delhi meeting kan ya niti ok khwanin central ministry sang mi poimo tele company lian ho jong sung mai kha min ko khom sak tuk mai ni so thi nga wang hian Mizoram Puala Delhi a khatiang zat mi poimo meeting nei masak na ber alani so ta chuanin kan so thing mai ni lovin thil dang a marketing kha min buai puya min ti saka kan lom na chu niti ayok khianin ginger capital of India min puang ani so wangin ginger anti reng chuan India ram mi puiteri ro san Mizoram malang hal ta tlatani kan ta big liu ang devin alo lang ta kha kan lom le tin pension hi kan soi le nga poi mo hi kan sarkar ma khan pension hi zakwa samsari pali chia chinfel ani ti chuanin kan niriat December atang sang ni somni pathuma kan sarkara tun thla ni som pathum thenga pension pa ngai kan pek chu kan chinfel sakhi sangli zanga samrup ania first formulation antia kumsang ni som paruk malama low pension to kan chinfel hi mi sing ni sanga le som thum pariat kan chinfel sak to ni ti chuan avain mi sing ni sang ko zanga ko pariat pension hi kan chinfel sak to kan chinfel sak tampo le kan sum chu hekti na chu ni ve a chan chu ti khan kan pe chuak renga han jin na te hian pension pitar putar te hian min ran chi bai ram thina an lomani ei kan pension kan mu ve theita ahuna kan muzat zat mai antia an lom thu te min ran fil thina amar chu kha kan sum kha ei hektani veze lada pension ta na kan sen so hian kan budget za sompali point paruk ai hek phakani ei tam khop mai chuan mkvi hi kan soi le da nga PMEGP loan hi an lo la thina ni sarkar na thok te pon lo lak ti thina ni dan lo ni kha ten emerging money du awang khan an lo la mai maya development ata na mang si lovin na thok tak si lovin ti khan an la ti chuanin margin money an donga an rule le maya a margin money 30% ve la kha an hlep ta thina chu tiang chuan an lo suwa samna sa ni kum tam tak chung kha hei tha kan ti lo kan ti top ani to na tang chuan lon la reng chu endik latla kaniem an civil score te engkim endikin lon lak to anem la ru lo me kaniem latlak le niem ti zong akum lama au pato lu tu kem ti te khang en fia vek nuwa chau khan PMEGP loan hi kan pechuak ta kan strict na tin pension regulation 2002 khan nei veni MKVI hianin mi pension regulation nuaya hian pension kan lo peve trawa pension an tam zel sia poisa khana dai ta lo ni poisa ina dai ta lo wang khan sang ni le som ni pathum jun thla tang khan tu man pension an dong thei ta lo ni pension la lo lo om thup mai ni
ti chuan an mang anga an ron thlena in lak thin khania enga nge in lak chun zom lawang ti dan kan zongang kan ti a ti chuan in mi zale pakhat pension dong thei to lo kha kan pele ta veka hemiatan hian nuai zanga somni pasari point pariat kan seng ani chu kan din mun ania tikanin sarkar na thok lo hi hei amuna kan han peve theizel ta sangni somni pali Christmas don kan Christmas present totan DA 4% in kan tipunga nikum November tha khan Christmas present tan 4% bokin kan ti punsak le a tun kum April ni khata tang hian 2% in DA kan pek bel le don bok ani sarkar na thok lo hian in 27.15% hi akal rala tin sarkar na thar lak phal na hi sarkar na sing khat sang khat za somnga paruk na sarkar no hian sarkar na lak phal na kan pe chuak to a hemiata na kan poisa sen hi nuai sing khat sang khat za somni panga atlingani tin Mizoram ala om ngai mi alo thlai luman kan wa vai pui thin kha thlai luman nei ngai lo minti sak thina kha kan agriculture minister let ho pui ten thei top anan chu amani lo khan tata AIG company nen agreement and sign ta thlai panga tuna hian a pilot project angin insurance crop insurance kan pe thei don ta ani tin kan veti minister le atho puiten thei top so in ran insurance ti ve tumin an han be chang chara hei po hi til la om ngai lo kan nei thar ania national insurance company nen animal insurance scheme mani khan in agreement an sign thei ta bok ani tin thil thar tun mala om ngai lo kan sarkar lo om thar pakhat chu venture capital fund kan ti hian ha hei hi emsum kan start up mission noya kan entrepreneurs te dom kanan tana kan ti ania heta hian nuai sang ni kan da ti chuan khang entrepreneur company din thei ho kha khan hemi atang hian poisa anron puk theianga tin sarkar khan kan va invest ve bok don ni kha kan sum mang khan startup khan lo ti theianga tichuan an hlok na kha an nin a hlok nan enga keinin share kan nei bok don ani sarkar den khan kan sum don tlang don ani chu hei thil thatak ania sarkar poina poisa pe pun na tur investment thatak ani hi thil thar ani atober kan soidu chu Mizoram sarkar tun malom ngailo project monitoring committee le VUC kan nei ni project monitoring committee hian project som kwavel amunan endik to tlang pui thuin tun palama contractor ten nalian an lo tho an la zo man silo ani deu veka kan endik ngai ho hi na thar ho hi chu ban khur cho tangin endik tur kan tia na chia hi om to lo sen kan duani ven sen tak tak ro chu no mar chu kan strika he committee hian ko khrana yo an tel kim vekani political party ai on tel kim vekani chu ba ka stakeholder rang an tel boka keimani a sarkar nei tu khan kan vati mai ni lovin zoram mi pui zong song ai o zo omna committee ni chu chuan Mizoram sarkar noya na tho zong song project poi mo zong song a thaim a quality thaim a huna an zo donem an sumruwa man estimate hi an kham khop donem nge revise angai don chuan nge chan action la ka ngai khang zong zong kha an endik ta hei atang kai ngoi ta hei hianin na chia omle tur hi aveng ta chu ta chuanin na chia endik ngai deu kan hriani phochuan kan media te po ka ngen du chuwa ron soi zel ro he kan project monitoring committee hian amuna kan ron tir zelang kan endik zelang quality hi kan compromise ve don lo na chia hi kan du to lo ni
น่าครอเตลมันน่าเมียเรา abandoned building รวกไม่มารำไม่อาตมลุตุกันรำไม่แห่งที่ฉากนั้นติโลส่วนบางส่วนนี้ขัดยังขานินมากันละตินกันวาลุปกรรมสิลินมินทีร์นะMLA เตปอจิลอันไงส่วนอันโควะ Minister เตปอจิลอันไงส่วนอันโควะเกี่ยปอมีที่สอยปุยดูอันในส่วนมินโกมั้ยจุดปาร์ตี้ดังในเหล่านี้อันนี้เฮียนกันกัลสวลตัวนั้นสัตกินมินแวงเร่งบกะแห่งเตกันวานในนะอันนี้บอกอันนี้โอเลข้าจินข้าก็ใส่ตอกสลังอินหันเดินชาดุกันนี้ในขันเราหม้ออันนี้แหละจอนไอ้กำลังโอ้มาจวนin deficit emo balance budget yang khanin kum engemaw chen kan kal to khania we surplus budget alo ni chuan hei hi kum enza no surplus budget kan nei tran nange ti kha ka jona pakhat ni ta se tin kan state tax revenue main contributor to GST hi ni ta amai ro chu allegation pakhat om chu GST hi private agency tele a sarkar department point an event na sa ti hi oma khatianga khanin public awareness emo khatiang ang control tur khanin eng ang chen nge ma in lak ti kha ka jo na ne uti bi sen chang sala nge kan su de trit kan azona voi khat hlom fel te win ran te them a hlom fel te win ran te them azona kha kwal kan nei ti lai taka kha zo bel ro ka jo na chu tu na mi hi surplus budget ani ta ama ka chuan deficit emo balance budget ang khanin kum engem chen kha kan kalta ni hei hi kum engza nuwa surplus budget kan nei nange ti kha ka zo na pakhat ani ta tin kan state tax revenue main contributor to GST khan ita chu amai ro chu GST hi private agency tele a sarkar department main sarkar department ngai tepon an event na sa ti kha oma allegation khatiang control tur khanin emo GST pethatura awareness emo khatiang angkan engtin ngem malak na in nei ti kha ka zona patina ale eng tikatangin nge ti khachu ka soi mai thei lawa tun din huna jana mara jo hun rei tak nuwa ni e balance budget kha kan mu phak tok ani maya tun truma surplus budget kan han nei thei hi avoi khatna ani ti kha tika chuti rualin kan measure share taxation iron sai kha di khop maya sarkarin malak atum na sa mapo kan sona tuna hand strengthening ti make ani enforcement wing te khang kha tuna hin thuam that make ani engkim pe fel thokhat to ani tun aya chak zo ka sum budget chu atam zo kan thir tura chu spending ania kan receipt pi lama hian chu revenue han tipung tura malak na sang zinga kan mabak nei len berte jinga mi ni in sarkar po ina tuna hian machop lian tak anei manpower strengthening pia lama wing te wing dang te siam bel te me win post enga mazat create bel ani he chung te chu kan mabak ani ome hello pakhat kan lo bel lo ka i technical thil de oma wang kham surplus budget han tiang chia kha chu ni lawa tuna kan budget apo hi annual financial statement pek khanna kan en chuan surplus deficit akan zero ani mar tuna zona zo tu khan lo chik viau nin karinga i kan total revenue receipt tu khan kan total expenditure budget bukan phaka chu khum ta ni kha surplus ang dewa ngai the ani ta cheng no tum som ko pani 0.99 crore na khum ta amaro chu surplus kan ti du lo na chana chu kha kan public account liability po niam nan te ke ma ni ya lo ba om pek chuan an tho tu khan ta ruam man sa om lo
ya apolo ta se chu wa public account liability atin hiam do na wangin overall budget ta chuan balance in kan kal tir ta ni Oh, hello. Hemi committed liabilities hi in soi china. Money zona sana pokan figure kha kalau laveka. Tuna figure ne khan ain angem chu kar chia lo ka check back thei lo wa. Committed liabilities hemi work order po omlo. Supply order po umlo mean expenditure mo bill manon thelu kha sarkar lo entertain na kha o mi entinan ke hian khoi lai mon na ka thok ke lo ti ve ringot ilangin ti za thi ka bill ni ti la min lo pek sak zel mai do na mi ti lai kha a thein ka ya tin pakhat le chuan committed liabilities his supplementary demand voina in ron present tel khan akavarim tikha kan redu boka chuan pakhat le chu kan riel le du chu hey budgeting han present a kum danga tipo khan expenditure le receipt kha a in za chi ang tikha present hinani ya chu ti lai chuan tun chu ma hian lo man kan mua cheng vai bel che za kan mua ti hi atam em maya khabi poisa khati zo zai lo man kan hu kha budget a hian omem lan thei da na omem khami kan lo man mu khan ka heta kan own tax revenue lai te kha arun pai chave thim own tax revenue reng hi mi pui te ne na khon te ni a chu wain kha tiang a lom man te kan han mu lai ka chuan he ta chia kan pek te hi atam tol maya office han kalila paper pakhat ding ta po chen somdi te kan pe a thanin thil hi ani danang kha practical an ani book sia budget la hi tha thei em reng mai book sia kha kalai vel kha soi chian de hi chu cha kum pok mai committed liability kha arin lel kan te ke ni pan kum sang hi le pariat ami to te kha chu anei tu pa po khan angai ven har lu tu krim mai khati zat bi lak tur nei si na tun nai aron thar tho chau mai kha rin lel phot tur kan te ne ke ni jon amaro chu a department an na thona department zela khan an va claim ta ni chuan department khan alo en dikta an lo thok ve box ni an lo thok ve box ya kalpa helai lo thok ro in ti te khan ni ta ni work order pom lo kha record ta khan on thailova finance department in aa apelova es ape box lova record ta on box lova anin thotir si an lo thok box ya chu mi tho thon tir ringota poisa pek du lo ngot khasu adik big box lova khamia wang khan an endika so ta chuan dik nge nian riat china kha pek turin an on chop chou thin ani chu committed liability athat lo na ne thei thil supplier phei chuan fin fe hiar em to mai ni engemaw thil an lo supplier district ina chu ti za chuan kan sem chuak an ti ta riral thei thil te lo ni phei chuan tak ani le ni lo kha fin fe har lu tuk to chu wang chuan committed liability hi athalo em ringot maya chu ti re kan tu ma chuani tin khatiang zat lo om thin atang khan kan ram sum din mun drop zia chu chiang ani tatang khan ei kan ti re chuan kan si om kopam tin incentive lo man in don te kha budget a hian khan committed liability te kha coverim supplementary khan india khan kumin somni panga somni paruka adai lo na song cover turin supplementary buat sai anything tin lo man in don kha in budget a te lang lom ni te ka kan budget a khan kan ti lang veka kan lei bat pun pha na po kha ni kan ti kha tinan saskia kan dong dem ta em maya chumia wang chuan lo na ni tlat wang khan leiba khan sia na ni tlat wang khan
เลยขบัตรเจ้าอังอินกันหลังตามาเสทิลชากันดงอันนี้บอกเสียข้างขจุบัจเจตาคานินสอเวกอันนี้ โอ้กันรู้จดเลยลูกกังอ่ะ Loko zona zo pelma in committed liabilities issue ka kan sian deunan khang leiba kan ti kha abul bera chuan works department atangaron chuak ania PNE PHE PWD environment forest irrigation kan ti te works account nei ho works manual check drawing DDOs kan ti ho te kutatanga chuak hi ni big ta CPWD manual noya te schedule an neya financial power delegation na sangin an neisi aminga natam tak kha emergency power ne ne an lo wa mga supply ani atam jok phe supply te nia khang kha budget te po tun ma atanga kan lo ti thin dana enge ni indai lo sa ti la amoi lo mai theya entinan repair and maintenance atan big te minor works atan te budget khan in dai lo sa in tam taka om thina ne chung emergency provision chu mangtang kain trong moi lo ne lo sela pension do na ruaya e incident han ni hian division tin atangin e khan in noi za kha power nei tlat maya technical sanction power pe lama financial sanction power kha chu regularize to finance and deal khan beyond budget provision ani an lo turn down khan finance accounting om ve ta lo ne amai ro chu kha emergency power khan nei sia an lo mang ve to ngei bok sia ti mai teng khang te kha fin fia thei lo tam tak lo oma sang di so police so panga som poruk chawat te atame em maya kha kan chief minister ina finance minister ina soitong khan engamo za churul to nia amai ro chu chung siam that na turatan chuan tun bi ka sang di so pakon nulama mi hi chu an claim a supply ani point a GST copy kan du to lova a supplier khan a GST return a file na GSTR3B original copy nen a submit nu a chau bill process ani tong ani lo chan a petule an mani in karan ito ang tiin recommendation kan siama thok khat lai te phei ka chuan nuai som man te adjustable rent stand le kha truck trip khang te kha om cheu ta ni consumable ni si permanent item ne lo khang tam tak local to thin kha atam then kha chu an tik lo vek big lova tam taka chuan khatiang kha budget na dai lo awang tele forel chiat na awang te power department a te chuan lo ne PHE te po fur le thala siksa in thak khenga te an emergency power kan tang kai pui amai ro chu check om lem lova khatian lo ti thina wang khan voinia hian PNE khan clear sang di som di pali thleng PNE page clear vek to ne PWD po ane to PHE chi hi sang di som pariat atangina labanga PNE kan na clear lo kum ne langai PNE PHE kum thum langai PHE page vai bel se som nga pariat ala om phati lai te kha committed kan han te khan nya work order te kha an mani power ani ta ne ENC power CE power EE power kha om ta kha power mangan lo ti thin bel khom tling khom regularize lo kha ani de ber ome next year budget a pokhang kharon di lani to lo awang khan chu kum nga kum ruk nuwa te khan bi ran ron zuita khatiang kal khom khan kan soi bel lok a om chan hi pakha chu politician te wang ania andu sakjong hei lo thokro tian chi nga wa order pom si lovin kan airport te ngai po wa order om lo wa thonia apu assume involved na sa ro puisia khang kha politician te wangin committed liability om apani na chuan sarkar officer corrupt te wangin om tikan an sanctioning power chunga khan an lo ti ve thei tlat mai ni chu kan news media ho hian in hi min vorlar sa ula ka duwa tuna po hian nei lo kan tum kan ti rual hian khoi molai officer corrupt khan athu nei na chunga ni si khanin alo thotir ve lengot the ni supply mo nai mo kha
ขัดเดียวเราติดเลยอันนมขัดส่วนกันนี้เป็น committed liability ขันนี่เลยโดนตีนักขันนี่เด้อนี่อาไม่รอชูอันนนเคลมหุนอาคารนี่สินะพุทธิบิสยังขันกันคิดต่อนอนนี่กัน strict ต่อนอนะevidence อมทะโลขัดจูเป็นส่วนต่อปอนี่เสียอักษรกันละเทยเท่าส่วนตัวนั้นจังเฮียนกัน officer sanctioning power ในห้องส่งปอฮีฟิล์มคุรตูริงกันด้วยนี่ Oh, Heta surplus. Englo hian kan budget hi revenue expenditure hi 82.53% ria chuti line capital expenditure hi 17.46% ria hi budget fi sale di thei to ne mi tin patina chuan tun ma tanga lo kan lo chin to chu ni thowa hei tuna thil tharan lowa hei finance department a te hian poisa kan pak ngek maya atakam phang lo tur ang chi kha chuan a realistic em kan budget hi entina department franga allocation tur diktak ni loin helai hian nge ni finance sang tu te tlon miri sarhuin an tlon ron theina tura siam aniam hetia finance department a te poisa tamdek mai khanan pakhei kumina po crore sangli za sari som sari pali point pariat pathum adita subi di chuan development department pon lo khatia han pak pak mai khanakina department dangala semro le tur kha anga ei kan tina rei towa a tha kan tiam kan revenue expenditure san na chansu pension kan chin fel tam sia singtel kan chin fel saka khata khan akal ta theu mai ni ka khan revenue expenditure ati sang lo thailo ten sarkar na thok lo hi increment kumti na lo om chawa asang tial tial ani chuta da kan ti pun sak box sia kha khanin aron ti sang chho zelta chuba ka chuan helai sai rang kong lai na ringot a pok khanin nikum khan NHIDCL tho tur kha mi puin NHIDCL kan kok du si lo ke mani min kok tat sia kan mo phurna ni mi lo dik che chuan ma se vai bel se sari in kan zu pui ni khang te khanin expenditure kha ati sang lo thei ta lo wa tin water supply power supply consumer kan tam tual la hei hi asang tial lo thei lo wa zir na lama te khatiang khanin soyang khan kha committed liability tiang te khang ang zong local atang khanin anita tuna khan sarkar na hi promotion kan pe ki an thanem to ni promotion kan pe ba ka na thar kan la kha tam takani kha ringot po khanin salary kha ati pungta anhan pension khanin officers senior de ten khat pension chuanin akror tel an chua pui thei tlan mai ni an voi khat pension khan khang song songa khanin revenue expenditure hi asang lo thei lowa ati niam thei tak lowa amaro chu kan intene tur chu kan capital expenditure zok hi hei an niam zong in kal nge pung zong in kal ti kha kan intene tur ni ha to na hian capital expenditure roadling kan buat sai na hian ma kan so na wangin lomman kan dong ani khalai kha ania a revenue expenditure hi chu hei ba khi sonin a control thei tak lo apung zelang pun po Capital expenditure khan tu nai soya khanin nikuma khan 17.49 ania kumina hian 17.46 ania ka aniam zoi na kal sia ti la kha sang te chu pak tu han ti khan a het kha han en chiang ta ula saski te khang chu project om sa vek transfer le tur allocation la pek lo na part te kan sumpuk tur ho khane kha cho department concern te ta netlon nga yan ni ran lem lova tin han holding kan tiang chi te vai bel che jati kha tel bokanga aba khowa kha chuan kumdang anga adang lam lo na chu vai bel che zariat vai bel che sari vai bel che sing khat vel budget ani lai po nearly 10 years chuang te an tight om nur ang chi kha
อาชันจูตาขันประคัดกันสวยดูจู example ละ PWD ชวนรถฟันโบตาไว้เบลเชสมลีอันมุทวินตาชวนอาเซียมทัดนั้น5054หน่วยอาคาร capital expenditure หน่วยไว้เบลเชสมเรียดเวรันมุทวินนั่นนี่ ZPM มาโลสรการไว้เบลเชซ่า5054หน่วยอาตารถฟันโบตค่ะไว้เบลเชสมงาปังอารันดาชาวตาจูมีกันหันเอ็นชวน department ละมัดจัง initiative ลว่านำวงเขามันเนี่ยฟูร์ทัลชูงันนะโถมันชวนสิเรา fact end financial year end นะอัปไปสรุปดีจะวันตานี่อันซุ่มดิสาเรงเสียค่ะอันมันนะครับจะมีนิวังชวน restriction กันเสียมา annual plan annual work plan บูมัลตักอินในไทยชวนติค่ะ condition กันดาอารอนเราอวังคานตัวนายเฮียนไว้เบลเชซ่าอัตรังคานสมสรีค่ะ finance ปากันในตานี่อามาเราจะ road infrastructure ที่นี่ค่ะต้นนั่งไงในตัวเราจวงเรา project กันรันในด้านนั้นจะรินค่ะเขามันตัวนี่จะเตียงพวกกิน road fund โบตาโบตัวนั้นเสียสันหูจงเน้นตัวนายเห็น road fund ไว้เบลจะสมทุ่มมุทีนะคะไว้สมลีมุทีนะคะไว้เบลจะสมเรียดปทุมจวง road fund อะไรก็ปนหัวโตนั่นเองจู่ที่ฟูลอเมโรจะ planning อาคารอักริยลูดลวินฮันโฮลดิ้งซิเปอร์ไทยทัร์เลยนบีเงาว่าขลุ่ละอมปัลขากโป heading เฟลตัก object head เฟลตักเนี่ยดวนซาเวกันนี่อัจฉริยะเคมานี่สมาซุมหูนั่นละมาขานินtax revenue ละมาขานินเคมานี่ทอดชัวละมาขานิน tax revenue ว่าขันอัปุนนะคะอัจฉริยะลายิน non tax revenue ว่าขันนิคุมายาอัปุนนะคะคุมินาเห็นอภัยขันไวเบลเชนี่ point ปลีปนีเจ้าวันเนียนิคุมา budget พาร์จุมา press conference เนี่ยก็จะน่าขันอัปุนนะคะสร้างอังเรงให้เองเงี้ย achieve กันตุ่มที่ก็จะน่าขันินเชียที่ปุ่นอันนี้เราตูร์ทูอินสวยรัวลินอักคนดาน system กันเสียมช้างจุดยะจังจวนินอั system มาจังอินนัสดกับปุ่งตูระเบสยันนี่ดีลายค่ะอันนี้ตุนาเฮียนินอัปุ่นนะฮีอัปุ่มปุยนอั percentage จวนินอีบัตเจ็ตสปีชพออีสวยหลังอั percentage จวนเอามังโลอีทีขบเฮียลค่ะนับปุ่นนะคะอัตเลมาให้ฮีelectric bill เตตุย bill กันตีสานเรางงอันนี้เงี้ยนี่อักคนนะ system กันเสียมชัดเทเราวางอันนี้ตีไล่ค่าสวยเฉียนเทียมค่ะกันเชียนที่เป็นหลังช่างสิลังอินตัวนายเฮียนินelectric bill เตกุ้มตินสร้างทรินค่าเนี่ยที่สร้างเวลังส่วนนินกันนั้นตักเสวนุก็สุสร้างดอร์ดอนนี่มารู้จูมีปุย interest กันไงตัวบางอินกันติดตลอดวะข้างกัน source เลียนกันจานเวตาบกะตินชันดังเทปอลามุงะนี่จินะเองเรา finance ปาร์ติค่ะ finance department นี่ดักอินปุยังเดวนี่แต่ขันเราแข่งพอดาอันเป็นช่วงเลยสินะนี่เช่นที่ไปจู finance นะอันโดนจังอ่ะนี่สมช่วงเป็นง่ายๆเดอันนี้เรารู้นะคะนี่ไม่อะ finance ตานี่เรา finance department บิ๊กเห็นปอยซาอันหลอกบักเองมันนี่เรา department ตาตัวเร็กขานี่ถ้าว่าค่ะ finance ปากติค่ะfinance department มันตัวเราไม่ดังมันตัวเร็กเท่าค่ะอันนี้ทีน capital expenditure อาคารกุมินาเฮียนินไวเบลส์สังนี่จะกว่าสมเร็จปนิ point ปลีอินกันปุ่งอันนี้นอนนะสุดๆอปุ่นละพอค่ะ 12.18% อันนี้ขัดที่จุงคาน capital expenditure กันละที่สังเท่าไหร่อารมณ์มันไหลจนี่กันเสียมจอมตักมินชานาทานคานไอ้หุ่นเรตักกันห้องตุมาสาแต่คนนั้นเราบวยปุยต่อทิ้งหน่วยจะนิสมปลีไล่ไม่ค่ะ advertising and publicity ตาน financial year ทารังกันมินดาสักโดนนี่ผมตะกันเนี่ยกันหลงพบไหมอะหลงถูแต่ปนใส่แล้วก็ใส่ตัวเนี่ยให้จุกก็เลี้ยมแล้วว่าให้นี่ฮีอันนี้แหละfinancial year local sale ตัวมินเบลสักโดนเงี้ยเนี่ยก็มินรินตีเร่งโดนเนี่ยให้ไล่อากาศพุ่งตัวไล่ตะกี้ฮีอาเซียกเราดันตึกเที่ยวมันเลยมันเขียนเขียนเนี่ย
advertisement hi department te ten an pe a hei tha kan ti lo ni kan centralize ni INPR department a hian kan centralize ti chuan khata ve khan alut khom don ta chuan chuan poisa pokada tam deuh kha angai ta ania atang pui thuin kan sum din mun ni chu a normal increase a om ve thil reng reng chu wang chuan atlem zong ne lovin apung zong chuan kal ve tur an ngai photi langin tin ang lo angen it kan chan chin bumi te pension te po kha kanan beta chu kha ania tin in jin natur te po kha kan huang te lani vena mi jin dona poisa in deal chop engma provision cheng khat po om si lo ang kha aboi thla lu tu ka engma ti zonga dap kual te ngai om lo in ti khum te mo lo nga ya khang tu te kha dam khanilang kan tia tin AMZP te MHCP OMA kut kan mang don chu ta khata thil tam tak kan budget te cheng khan ma om si lo kan ma mo kum tin hi oma yang te po hi I da ve lo long u kan tia kan handa tran ani tu na tang hian in kan revenue expenditure kha point 2 chu na sang nge ya ma in hei central level 8 pay te an soi ri to an goi pui me ka kan budget hian 8 pay lam chu a clear ve lo point 2 lingot ka ton ko ya ba cover don lo ti chiang sa kan budget hian a clear ve he budget ti 8 pay clear lo budget an dim di le road maintenance se sa kha dim tu na po 44 point something kan mu to 45 chi khain da 45kha chu kan khum don ti chiang renga kha mi kan khum na kha alut ve le thau ngem 8 pay hi chu ngai dan kan ne ke ni chuani 8 pay alo chu photi kan ngak ve a pay hi revise ngai kan tia amaros kan revise dan tur chu tu na thok mek present income ben te a khoi don lo ni heng mi te chuan tu na an pay structure ang hian an pension thlengin an kalang amaro chu sarkar na thok new recruit te na an man tur bi ka hi pay scale thatte udwan hi angai ni kan tia ni to na hian pay anomaly te le engemo soi neu fu lo deu te po ala om tho ni kan ria chu kan sarkar tir khan ti ngal kan dua ma seng in 8 pay yak local don ti kan ria kha khan ron hong le don awang i ngak lo lom kan tia hemi hello thlen huna hian ke mani pay commission kha kan dinanga ti chuan om sa te lungoi lo tu ma nom don chuang lo angong don lo a thok thar te ron man tur khania a thok thar lungoi lo kha chu om to turen lo an lo za turen khechenga mu lo law em nan ron di lan thok to ha ka lo hi tle man ti to turen lo ka chuan ni chu wang chuan Mizoram pay scale mumal tak a thar nei hi kan ma mo in kan ria englo ilai zong na pakhat ses chung chang kan chang lo nga I Bible Assembly pali kha kan mu to tan in January khan chuan Bible Assembly panga kan mu don chiang an lom ni ama Bible Assembly par kan mu don chiang ama ti lai kha ani chia lo kan buat sala kan Bible som pathum an mu to ni I road fund road maintenance sa ale social infrastructure services sa som pathum chuang ve ben mu to ni chuan so panga in kan da ngot maya ma se an tax return ha quarterly lo ni sia February le March han ti tham an lo lut lo reng chu wa jon Bible Assembly pali kha kanan mu to kha li ang vel kan da chin ngam tok ta ni chuan eng pon ta se kha alo khum ta ni chuan tuna kan dang hi dakuma kan da tu ri sa pin kan adjust lenga khami re da khan nakum allocation kan belang Bible Assembly panga alo khum na khan kha akal zel dan tur bonia achia kha thailo wangin actual kan dona katang khan kan receipt estimate aya alo hiam chuan kumina po alo ma alo hiam wangin Bible second point pasari panga kan ja sa nakuma khan alo tam jot atam nakha kum thara kan ja le mai don ani chu tiang chuan kal don ni ka ni chi da ka zo na kha min lo na ka ni china kha saski chungchang budget in da lo mi ti lai kha oma saski hi kumtin guidelines tharon chuak ania tuna hian nakuma an guidelines le incentive kan avel thei tur kan threlok thin lo ta ne chu wang jon ni kumte pon sang khat chani borvel kan han avel theya
ตูนกุมาไกด์ไลน์จันหันเสียมทราตูนกันเบสเซียเสียมินะบัดเจ็ตสปีชอาศัยกันลำพุทธยานิจวนนินสังขัดจังอาเปลตัวรัติกันหันอินเบสเซียตาจวนนินอัธราเฮียนินครัวสังขัดอินดาชินพุตังกันหันติตาเนข้าไกด์ไลน์สทาร์อารอนชัวข้านินสังขัดที่กันอเวลเทเครังเอ็มดีเตอมาไกด์ไลน์ข้าเองอินเซนティブเตโลอมเจ้าพยักเกนินข้ากันเองกันอเวลเทียนี่ข้าจวนนินสังขัดเตหิจอเปลเลโดนะจู่วังจวนนิน predict ฮาร์เอ็มดีลายข้ากันสวยเฟียดูโลกเกกันลมไหมอันนี้จีน่าฉันนะครับก็เราดูโต๊ะเราด้วยว่าเนี่ยจุ่มหัวจนให้อะไรไม่โดนนะบัจเจ็ต present ที่มีเจ้าตรงตีนหันเตียที่จูบากะมีโมเดลตานพอเทียมเดียวเฮียนนี่ present ตาหลงกติยาคุณอะไรเหล่านั้นให้มีอันนัว press conference ในที่ที่ statement กัลโลกัน question เฮียจันไตลังอะไรเหล่าเดี๋ยวไม่โอ้ติค่ะกันรถตัวทีน committed liabilities ค่ะเอาเสียค่ะกับเชียงเวียกตัวอินกระเทียนี่ชินักโจก็มีชานเชี่ยเรากระเทียนะจูเปียกตัวให้เนี่ย supplementary demand ที่กับ understanding เวียชวนกุมกัลโตที่ไม่ละกุมกัลเมกะbudget provision อมโลกเขามี unforeseen expenditure อังจีเขามี local ค่ะอันเดียส่วน committed liabilities พวกค่ะ unforeseen อังคารนั่นแหละอาเรียติตานี่สุดท้ายก็ส่วนเนี่ย impact ตัวค่ะให้มี supplementary เห็นอรุณ cover อินละเปียกโลกค่ะตัวน่ะ2026 27เห็น cover โดนนิ่มที่กระสอบนี่อาเขียนไทยจินเขาจะรองเข้าบาร์เวกทิลดังให้บุฟไฟเลยนะเดี๋ยวมอฟูร์ปุยเราเทงะเชียร์รูปน่ะเราเทงะกันดูไอ้ตามกันเราเสียงตาข้างตะขา supplementary กันเราไทยตลอดว่าอามาเราจะ committed liability จุกันเฟียดลัดเรานี่กันเฟียดชัวมากส่วนกันเฟียดชัวจินค่ะกันออกกรมเดทีกันละเฟียดเราเขาสุเราตีงดไทยเรานี่